So quite the one, the big three. Side is up, I remember. You didn't know them. Bantia. You will move your backward here. Siamo. Amina, ndi wonduse. Kate. Yeah, sit over there. Yes. Bring more. Yes. Go sit over there. Bring more. Yes. Baranga tulijani program ndowooza we should get focus. Yeah. Abali kwogera abali kutumya juice mulisinga amaloboozi. Ndikwenda kwiramu kubakalango nti juice is not part of the buffet of the drinks. Biziramu. It's only the soft drinks. This is your own cash, your own, yeah. So ndikwenda kuja maiso ngandeta chairperson organizing committee. Wa mzungu ati aimena wanende Bugulumbya South ya Bugulumbya tuli mwana wangu wakanida utabameka era mwana wanasite jamangwa abetuluguma wanalusaku bandiwonyeza famira nyuma abandosa lina ntale saidi era ebintu lina imumbwe mwifa basoga Tibishwa status bulungi oba ndi mufumbo oba ndayiga ndi mama atabali wanzalo senga kyokobona tabalwa basajja kubanga just banga tereza abaana abokola abawuzenya bino basobola chief advisor era natambire n'akakiiko kanene ino abakyala bali wano abazungu abanyiga bati oyo ni Madam Lydia, yes, from Basoga Nsete, Madam Zakia, yes, is the treasurer wa minister ya Basoga Nsete, nakanirira era kusonya byetaja kwetunikiriza kwandula abakyala ababalira batyo from Basoga Diaspora bona businabo is the sports director
mwami oyo n'akulira sports mu Basoga Nsete. Bannange mwebale kutwaniriza, mwebale kututerekera, mwebale kunuma. Thank you for being so beautiful and handsome. Ekyabasoga tukyeddimu wano ku Idungu. Era mbambise n'omwami mwami Big Spare Parts naava mu Basoga Nsete ebuuyi bule. Basaba ne bannyabo mwebale kuyikiriza mwatweta twajja twagabuliza kuwalaniiwe olw'omusoga yakweta kudyoboka tudyobokere ku lyato nainainikubaani bali agalina webutugeza amalisa nemulayenga n'abeera mpala bafunanga okuseeyiga banange bebalabira walala nife bebale kutwaniriza era nze bikwasinza nti tuli abakola ku rivenji ey'amaanyi abamusoga diaspora ne Basoga Nsete. When we call you to Abu Dhabi, tujakola rivenji ey'amaanyi mwebale mwena kutukola kantu. Thank you so much. Sinakuliza n'amannya gange aye bawetayina kubawulu nga nzira kyendogeyireku nkyabakolerako ekintu kirala. Buli wootambulirwa dada wange mukyalate weyankubanga buli wootambula ojjako okuwummula obyaba osibye ebifundwa bimeka omukulambaire emmoto olwabakisome lyatukoteire kunabo so making sure oba Basoga diaspora noonya Abasoga community n'Abasoga Nsete baliwo etabule mugati abana b'Abasoga diaspora kwaidde ojja kubabona n'obiraku osibeku ebifundwa inzati akristo okubalima twatandikira ku lyato tiriko babiri ebyemwiga eri mulowolereza ino aye anything kutinzega neyambire weyagana ng'abeeka muntu bangi ng'abeebusaya tu bangi aye ng'ate nze nayompera ere ekaliro owa dada wange Isiaka eyo yenayompera just kunsubeere lutso lwa mwana Zigondo neyo yenayompera. So thank you so much for your coming. Nakikabampaire entono webema akazindayo byerabira obwire. Thank you so much. Ono nikalire Roni Gospel senior citizen kukyalo kuno ate ebisambire mumuzene lwaki mba mu masaza abiri ebusoka ate adabolabona bali kugabula namisambi yange ekiroba ate baba eraba yajja ebulagonti kalire naikoke buluya kuzaala amatende nazeera zaalibwa abalongo kimulawena mbakikiriye abatweikaliro mbakakaino nemereirano kulwa community ezwire saidi eno ekyamazima sanyukire ino okuba naimulwa hati hano era ntwala okusiima kwange n'okwa community gyenzire nayo eri abategekera omukolo guno sebo muganda wange webale ino ekyamazima akaseera twina katono aye banange ali kutugulira ebyentumula mwenamba hakazindaalo abasoga kuba Busoga saba kumaloboozi gaimwe. I need your attention. Nze tiringa mukulu advisor zikabirya eryanga lyakikazayiwange bana tusirike tuwulirize katono kikyamaanyi ino kitali jakwala kaseera kanenubanga yogera so protectinga abantu balina okwakoba tuli basangaavu tuli basiimu olwa baganda baife otuzaalibwa baaba omulala n'abazinga okukweta netubanga ebikulawo omwaka guno mu ngeri oti neeno ey'ekitiibwa nga tuseyeeyera ku maadi nga tuli oti tulindire enange bana nze yenviire abasinga bungi babalabulisa basoboye okupanyika olwaleero lwamukiibimu eri ebizibu ebyemirimu aye nga twebasagambu era twesiimye okuba niimwe kino ekintu tuviire enumeere nga tukirindirira ekyokuba nti tubakwagalala ng'abaana bampaava ewaawe ebikunsu bano ndiri ku 3 aye nga byo nibanaife abali basalkaima abali
teira bonabona twenda bulabanga n'okusanuka benga tubeerana kiti nze nda kutwala akakisa kano zeero okubalaga ttiimu yentambwire nayo okusookera ddala nakwagano onooni mweta mwana wese ayikayisenga banze babanzaala ngobi ate ono nangobi so ono ni nantebe gaife basoga community UAP Madame Lukero Momo the original noyo avaamu erobozi ey'omukuluko mubo ine avaamu original edinisa ekyo nga nkimaze ntambwe kansooke kano kugitegula amaloboozi ntambwire nikatiikiro wewange mama editakobatolakubati senior citizen balinaye kasiru kimala buseeku tokalekula ono n'omukolo omwani nazze anawanzike Flores oyo yakozemu omulimu gw'amaanyi okutukumakuma mukani kansala yaife erugendo nabitani alhaji bidi Ismail Bogere oyo naija okutukuŋŋaanya era buli kintu akuŋŋaanya abana bingi naira ewa Secretary General wange mwami basalirwa sebo webale kutweyungaku mona oli kubuzabuza basalirwa nole imbise nina mugala mukani mwani naze prosi muna otobwe twigi buti eyo navaayo nabanga ntambwire ni muganda wange Isota ali awo yena abalamwisaaku baba esigi abandi baida kweyungaku obuwo obwire bubagemyayo banaida baida kweyambula neyanziza mwe balete ekateeka eno tuzongere amaiso bana nidini ewaife eyo tumweta Saabavu. Assalamu alaikum. Maina gange nizola mbiasi nisibukana mtoto. Ana muleke. okuva etabambula ayinganga lwakisi Yes, you must be. Chibawire Sarah Esther. Iwise mwangune kumakongo. Nanti mwangone. Assalamualaikum warahmatullahi. Maina loko Somalia. Okubekaniro demisetone nemmakongo. Mwebale kwita. Guys, my voice is a little
But we love what you're doing, guys. Amina. Wala nga assistant ya sila. Gino bifizi. Amina. Nyawira kasabaki ebisaiga kunyoro agwa genzo wange Kirunda Pihani Nzire Ngabi Kitaja Mjedo Naira gange Kirunda abejira kakwese ya Afrika Ngabi Misa Samba Ireno Kugana Amaina Nero Hozi Okairemena Emwisemena okuva mu isaza lya Amina ndi mu kitegeetezo kya Basoga community era nga twala akabondo ka disciplinary. Thanks for coming. Nabise ne family yange era bawulira banange tweyanziza abateeseteese omukolo guno era twongera okusaba twongera okuba obumu. Thank you. Enjoy. Balamwisa mwena mwena Amena n'olukuzi Nsikulakita okuva Jinja Biyengo Bimwise Musuyi ne Mampala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ameina neyobozi omumero okufuna Fatuma Mukagoba Siraji ndi mushala mwisemuna tuzaalibwa b'esemina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ameina neyobozi Mayamu 20 district egomola bulinda. Omukazi n'eigulu w'obulina ab'eseigulu bonabona nze wendasa akati nabo bayamulika jangu okwogera ki okwogera okwogera
Olunyitalire Doli Bosco Mwise Musosa Mwise Kimira Nze Pasoka Community kandi omuwabuzi Tiba kugema kigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amainanga nebane tabiso dini bombo. Iranga ndi mwise matende zaliwa chigulu no fina bitende kalungami nayo kabeise mukose evuma ndasa era kamisewo kano katono ino kiri mufumbo era wabayo asobola okufumba envuluga ndiwo nekindi bape ekitiibwa ky'abasaabavulu mu basoga community UAE. Emyanguzi awekubira okubewanvule nawe yaba muwekulya nawanandika nsambira aye nga ikusebuka buwanduwe munolo ewansi so neya nevumakongo amakwede evumakongo benayo Wejje wakalebide bidi ekiwani kira kyakolerayo abakiwani bazala Congo
Bwana mshoke msirike msiruke. So, twenda kulaga okusirimu bwaife eri abakwano baife abasazeewo okutwebwa mu lunaku lwaleero nga tubawa satifikeeti era era okutwalamusa guno okweta representative abasoga sente okusiga community So, representative of في الهلد اللي كان عندنا بيها Saya binoculars kulengera kubona itangaza. Nakutoke opendeka likola kulengera.
Ana nino na video kwa Zungululu. Zungululu. Abajo kulya mwite mjani. Baidalia. Watu kabuire aye lero lona akeire ate omubona lona huyo yatu kaleti kwolo aye
Thank you.